Masigi rehabilitation center sida kuina mioiba singna haiba tare otpi nebiraba adugumba mogi punsida awana kya thengnaраklaba sanga singa sibu amuk hana rehabilitate tawbiduna anaubu punsi ama khak piriba adugumba center ama khakne mafam asida sanga singa sibu karam haini yengsin lige haibado koi mayam puna khangminarshi Yelhongai matamdagi hauna mioibaga huiga achitba mari leninaki mashimakna hui haiba jiba si mioibagi tatna thana yadraba khwaidagi nakshinaba maruploi amani haibada haiman bathokloi amaromda changchatta hui amagi singbagi changasi angang chahi ani makhai suraba amaga chap manabana mioibag amagi minungshi natraga tathi tawina tobiba kayasu makhoina khangba ngamli makha tana changyeng kayadagi fangba result singda hui singna mapu singa aruba emotional connection kaya lainabata natana khamanbagi machat mong kaya su utpangamli laibak thibadi asigumlaba singkhraba jiba sing asida chatharakpa ot neiba kaya nong makangdana thoglakli masigumba sangada ot neibiba amadi mamal yaudwa potlam amagum loinabiba kaya sing asidagi khara makhaida oirabasu kannabagi damakta ngashidi miyoi kayana masagi oijaba kya thadoktuna marol thoktrba jiba sing asigi damakta nong makangdana honarakli masigi manungda Dr. Supriya Thiamsu singthana biyai mahak amadi wakhal manaba naha kayana Woof Lover Trust haiba trust ama lengkatuna ngasidi marol thoktraba mirai biraba jiba sing asigi damakta yaifanaba thabak kaya paikhalakli akoina hojik unajariba misagase khogi Woof Lover Trust ki khogi founder mo oibiriba Dr. Supriya Thiam gani hanu makada Dr. Supriya bu khogi Impact TV Khangminashi Manipuri thorma se taram no chari Supriya ada Supriya khogi talk se hodok sa boina haiba tare ko Supriya gi samlappa biodata amtang phungdok pi ai gi lefam na singjamai matak chongtham lekai degini ipagi mingna Thiam Maniratan imagina Thiam Bimola ichinauna akoi marini akoi nupi ahom nupama isamak ai dentist ni akoi namak doctor profession ni ichinauda and I ajek currently Kanchipur hospital amada pujari as a dentist yam nong aji Supriya adu Supriya kari wa khalon dagi ko khoina Woof Lover Trust se hodok khibano habda adu khangzage Woof Lover Trust haibasi humans ka animals ka coexist tominana ba nungsinana ba gidamakta adugi khudam dagi hodok sarkhiba trust amani habadi akoi masen nungsinaraga nungai na himina ba in society se habadi this world se akoi human being ga animals ki damakta nina akoi puna nungsina na lemina ba ki panamsta hodok sarakani mayam bo awareness amadi education pi bagi su oina mateng pangna boy Supriya se khoina hojik takpi ba matam da khoi dentist ne habu takpi ko but profession as a profession dentist amoina ado habdi kari wa khalon dagi haba tare ko khoi gi rescue and rehabilitation program especially for cats and dogs if I'm not mistaken ko sigi program se hogdok pi hibona habda wari yam fazaba maleram gadaba male this review ai si anga ngai dagi hui budi yam noksi adobu sumaina tarokani sai ju khangode ai college ta tamam sum hostel la lerakpanina hui jidi dum yum da lorakpa nungsina laibanina sumaina moigi waza ba khotpa se punsi gi ujarakta anga ngai di hostel da lerakpanina but aina college ta tamingai da mayam stray dog thengnaraki ada moina kari su leijadrasu yam wana leijarasu kitang nungsi ba biscuit amata su pizza bada yam harauna nungsina laiba grateful oibado adudagi pokning se kano pain khibadagi hodok sarakpani college ki adwaida laiba stray dog mayam rescue tobiba moibu human beings ka nungsina hanba students mayam ga adudagi pandam se thojarapani the rehabilitation center sina aina Manipur da hek like tambal loibaga thoksarapada kainom ta su tawjage na Manipur gi damakta khanjabada aya manadi khoi shadi stray dog samta leijade adubu news ta kayam ujai huibu chanaba meat trade gi oina bora khawda puraga punglangda langaga meat oina yonbiba chabiba yam proudly oina adumu mayam to ubadagi nungaitabadagi si kainomta su tawjage haibadagi sigi center se hangduksagi bane yamna nungai khogi Manipur gi oina so haiba tare ko yamna mamal yamlaba khudol ama khakni haizage Supriya na sigi rehabilitation center ama khak hangdok pira kanda marol thokchedra haiba tare adugumba sanga singa sigi punsi de kitang da orba su quality kitang da su pibi rangam se khogi oina si yamla laibak fa bani haizage Supriya wari se makha ta boina khogi Woof Lover Trust se sigi
activity singse sisu khangja hoge kari activity no Supriya hoge teams in a packet period service akhoi ki mainly activity se makoi members sing mayam ga tawminar se dog meat trade tagi kanjara pa hui mayam bu anova life new chance second chance ambu pibi daga mayam akhoi gi ichine now sing siga moi gi nungsina bado akhoi na usabani adeki mayam na su rescue to ningba phanyam si yawi moi gi hui da kamaina first aid pb ba khotpi basu akhoi na phone da dum counseling pb ba suggestion pb ba doctor ka wari sana han ba mayam su ado da khudong chape pije aduga then education amadi awareness akoi ge social media Instagram da ayambana new things akoi Manipur da khangja ba mayam amsu expose tauna ba education awareness tauna ba adum post thakal chai like adoption ki maram da breeding ki maram da adoption breeding akoi gi breeds akoi gi indigenous breeds ki ayambana awareness pije vaccination gumba khara nungai taba phaisa gi huidiam nongshiraga vaccination gumba kapa gi khudong chaba leitraga sumoin approach soradi akoine dum chalaga kakti mongsangi disu akoina camp ama tawjagi vaccination akoi sai gi lekai sigi damakta mayam gi awareness oina su moisu ajikti yamna ahong bala ewa khalda smaina vaccination tawbigadabani hidak pijagadabani narakanda aduna asmaina ko exist tawmina bagi to sum pandam do tapna sigi activities mayam sin adum tapna change se lakshari yam nungai je ko Supriya gi amasum team gi haitare akoi gi Woof lover trust ki koi sigi activities mayam je taja matam da haitare yam nungai je ado Supriya na so hozik pan bigre ko koi gi animal meat market sing sidagi koina smaina local akanda dumaina safe to birakhiba koi mayam meat mang do sum yam uzare haitare ado yam na icham na di chatlaga dum lawrubadi oram gado mande lots of ka haitare negotiation tauna ba adagi khana ba chaina ba khara sadum yarum gadaba male seller duga su ko ado kari khudong cha da bagadi thengra ke duski wari su libiu khwaidagi mateng pangbi base akoi police akoi gi police team na adu mateng pangbi jaga da chapada handak for example senapati da sukan ma matam da chappa matam da rescue to bada police ki team do na hana mang thana chepi ramaga kai gino da lapani na moina hana properly koi gi volunteer amaga police tuga pull up to minaraga team do chalaga wari sara bibaga aduga ani party ani do da negotiate han tong naram do police na hana kai gino the negotiate to minara me aduga meat dog meat yon ba masu consume to was it is against the law aduna police na amadi government na sigi damakta di yam chauna adum lepiri so adugi mateng oina akoina su rescue to bada adugi ti awabati thena bada kitang less oi adubu akoi gi society se mi sing se ajik se less kitang meat chabase thaina deki horak panina awareness amji education se yam lack oi banina tapna de hong badi lai do su yam watli to negotiation kitang wajar so at end of the day akoina dum rescue to bangam zaraga porak pase mayam punamak ki mateng na ni yam nungai je habadi akhoi gi police ka adagi akhoi gi Supriya hoi gi team siga ko mayam je punna hona minera kan not only rescue to birakpa sanga singsigi punchi kan birakpa dana tana akhoi gi general masses to educate kitang odor ba su pibira me habja sita jabada su yam nungai je ko habdi it's a must tajabada su yam nungai ko habdi si se hozik yamna darkar oiba amakhak oi na khai haijege ado akhoi kari Manipur gi karam mafam dagi ga di Supriya rescue to bigre hui singse handak latest akoina senapati deki hui manga kanjare ada akoina nungdang akoi nupi nga tani akoi gi member sing se nungdang ge pungta da chatlaga porak pado hoi adu khudong sada ba sunate khudong chap sabadi akoi gi will power na bu hype tawba yara di noina ma yae na mo akoi pulap oina akoi gang do na chatlaga hui sing do nungdang du da senapati deki pulap pura ki hoi dog meat tagi hana kala amba hui su khara lerame adu do de moi rehabilitate tawina basu akoina ahambada moi hana porak padagi tapna akoi su learn tawe adugi matugina rescue se tapna makha taba myam laksagi okay Supriya am nungai je ko have the sigi rescue torok pagi rehab torok pagi magi wari singe taja matamda ado makha ta na koine khangjaning ba jaiba tare ko hui khara haiba tare with full of trauma ko have the ma do chaw do mi kaino da namjal la kanda boram ga namjal la kanda even ai Instagram gi post u matamda bo hui gi makhong mamang si bo sumain tor kanda pullaga adumaina lakhiba hui mayam trauma na thallaga lakhiba hui mayam se sigi mongsang gi rehabilitation
Center se si yaurav matam da kari treatment na hana pi moigi emotional support sina kamain tawe habina chingboda medical treatment khatang na tabida kari emotional treatment tawe kamain tor kana ma trauma de come out tor ke habudo adugi wari sta jani akhoi ne hek rescue tawbaga moida nampu na ma force tawdabise sina main akhoi gi goal ne koina huida force suk tawdaba moigi space bibiba moina ready orakanda akoina moibu moin apamba ta tawbiba amba hek lakpaga firstly akoina moise isolate tawbi quarantine room amada hani gi huiga mix up tawjate kai gino ta naramba hui yaramba si yai rabies haiba canine distemper haiba si ama pak sangna ajik laibanina akoi careful oidaba yade shelter ama hangwa haiba sina adura hana isolate tawjaraga mabu akoina observe tawje magi medication mayam do akoina doctor amada akoi gi mayam khangna jaba mayam do ucharaga consult tawraga moigi medication do hana aduki magi treatment do hana first line of treatment do hana tawjaraga matung ina deworming tawjai deworming si am main hi vaccination dagi hana adu loraga koi vaccination series anti rabies and DHPPL se makata na sum continue tawjai aduga emotionally and physically akoina kamai tawgeda firstly moigi space bibi gani moina ready oidriba akoi nampu na phada de force to tawjade moina tam na akhoi bu accept tawbirakpa akhoi se harm tawdi aina safe place habesi environment do safe oido hana khangalaga moi manak ta phana koina phammi phamaga moina ready oire haba kana walk pothokpiba time spend tawbibasi yam important oeba hui am rescue tor asu yumda loijar su time spend tawbida hui je dum thamagadi moisu diki trauma dagi overcome tawbodo yamna luigina khanjay bo moigi akhoi se kesu harm toroi family member amani habesi khangan basi yam important oi atmain torga slowly akoina environment sida moise adjust tawna ba tapna walking pubiba mai manak ta dum time spend tawbiba chaba thakpa se dum timely visa biba adum sumasi environment sida ma se nuaire have adjust tawre have kanda tapna mo hoi hana ge hui myam siga adum tapna angang si ga introduce tawjarani kino da hui noina ma hamala ko difference oini have du laite human being so chap mani dana hoi gi alpha have character noina mak chena banina aduna koina hui sing se phajana dum tapna train tawjara banina amam interaction to laga yare ha ka tapna thadu oga ulap oina dum laimina hale after 1 month they all sleep together in one room yam nungai ji taza matam da adu Supriya akoina sidanga sai rehabilitation centers da sulak chaw matam da haiba tare ko akoina tongan bu hui myam thengnare ai gi na kan da makha da zo ai tare hojik tiger se lere ai gi zo tiger se khangnare hai tare ko hui myam se u matam da siam nungai je adu Supriya sigi hui myam se yamna moigi hai tare moigi mamang gi punsi da hai tare ko hadi yamna awab ana myam thengnare ga lakpa adugumba huina ayambadi oramgada male ko se lei ma'am se adu sigi ma'am sigi mar ka quite touching oi ki story kadi leibra share toning ba leibra Supriya touching story di moi noina maki story di amthina touching oi moina lakhi ba mong duga ajik lei ba mong siti am different oi moina triggering oi ke da ba moi ki trauma do adu bu avoid taw ba se ko ye first aim ni khara mana loud music pamjade like tiger se ma se dol guma drum yam kanna loud music adugumba adagi bomula guma thabsi am ki jajai ba masada adugumba da koina aduguma thokpa matam da mabu tongana mai manak ta phamaga magi triggering du degi adugi environment du degi khar lapthok na thamba hab adumaina tawraga triggering pot si degi lapthok na thambi ba hai tare adumaina tawbi ba kai gino da moi noina ma have a different story moi noina ma ama face tawraga noi lakpa wari ngata ni na amani heli amana hende habdi ai wakhana di laizade na khale moi noina mak se meet oina kashuna tabu oina urak pangata ni na material oina moi bu animal oina moi bu living being oina ubirak ta base sidi noina mag moi oina mana face tawjarak panina adugi trauma do adugi trauma do na ina khambada noina mag se equally yamna wajarak angang sing yana khanje yam nungai je adu hojik ti khoi gi sigi rehabilitation centers da lei budai di ha tar they are all friendly ko adagi de khoi mi la ko tam even ai la ko tam da yam welcoming or na ramang toy right now I'm staying with the alpha here magi ming do kai ba okay yam na sunungai ko aduga wai makha tar point ko Supriya khoina khangjaning ba se khoi gi Woof lover trust sigi rehabilitation center in Manipur da lei se mongsang kai da lei se sina kari facility no khoi Manipur da pi se habadi
ꯀꯔꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯄꯤꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯈꯇꯥꯖꯅꯤ facilities ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ facilities ꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ but ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯅ volunteeringly ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ rescue ꯇꯧꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯕ rescue ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ situation ꯇꯨꯅ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯖꯈꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯈꯔ successful ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ not fully but partly ꯈꯔꯗꯤ ꯉꯝꯖꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ 이치는 나오 ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯂꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯄꯩꯁꯥ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯐꯔꯁꯠ ꯑꯦꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯃꯥꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯡꯖꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯐꯥꯎꯏ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯤ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯖꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯗꯣꯞꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯨꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯗꯜ ꯉꯥꯛꯇ ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯦꯗꯣꯞꯁꯟꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯂꯩꯖꯗꯕꯗꯣ ꯍꯨꯏ ꯑꯦꯗꯜ ꯍꯨꯏꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯦꯗꯣꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯣꯛꯀꯅꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯔꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯈꯪꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯈꯥꯎꯇꯛ ꯆꯥꯖꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯁꯨ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯗꯣꯞꯁꯟꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯕꯤꯀꯣꯁ every dog deserve a loving home ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯜꯇꯔꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯣꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯅꯤꯗꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯨꯝ ꯑꯃ ꯔꯤꯖꯔቭ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯝꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯁꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯖꯒꯅꯤ ꯑꯕꯨꯠ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝ ꯑꯃ ꯐꯪꯖꯕ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯍꯨꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯃꯥꯕꯨ ꯑꯇꯦꯟꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨ attention for life ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯈꯇꯪ ꯍꯣꯏ ꯄꯤꯕꯗꯣ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯅꯦ ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯜꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤ ꯍꯨꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯇꯦꯟꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩꯀꯣ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯍꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯗꯣꯞꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯑꯦꯗꯣꯞꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯤꯆꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯨꯐ ꯂꯚꯔ ꯇ꯭ꯔꯁꯀꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯈꯪꯕꯤꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯨꯏ ꯑꯁꯦ ꯑꯦꯗꯣꯞ ꯇꯧꯖꯔꯒꯦꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯅꯣ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯥ ꯑꯦꯗꯣꯞꯁꯟ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯦꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯅꯪ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯍꯨꯏ ꯑꯃ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯈꯤꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯤ ꯑꯦꯁ ꯑ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤ ꯑꯦꯗꯣꯞ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯨꯏꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯄꯨꯡꯂꯣꯏꯗ ꯂꯣꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯖꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯊꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯩ ꯍꯨꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇꯅ ꯍꯨꯏ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯔꯕꯗꯤ ꯐꯣꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯔꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯣꯝꯗꯣ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯆꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯌꯥꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯣꯞꯁꯟꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯕꯗꯁꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯍꯦꯜꯞ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯟꯅꯕꯗ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯑꯣꯜꯋꯦꯁ ꯗꯦꯌꯔ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯗꯣꯞꯁꯟꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯣ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯂꯩꯖꯗꯕꯅ ꯍꯨꯏ ꯌꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯖꯗꯦ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯑꯣꯏꯖꯔꯁꯨ ꯍꯨꯏꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯆꯥꯗꯧꯅꯕꯨ ꯌꯣꯛꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯔꯒꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯍꯥꯎ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯨꯏꯗꯣ ꯑꯦꯗꯣꯞꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯍꯧꯗꯣꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯅꯦ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯨꯝꯗꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯖꯩꯑꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯉꯥꯡꯗꯧꯅ ꯃꯆꯥꯗꯧꯅ ꯌꯣꯛꯄꯤꯅꯤ ꯈꯪꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯣꯛꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯩ ꯆꯥꯕꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯇꯦ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯣꯕꯚꯤꯌꯁꯂꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯖꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯝꯇ ꯈꯥꯏꯖꯗꯦ ꯍꯨꯏꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯗꯤ ꯑꯦꯗꯣꯞꯁꯟꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯝꯅꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯌꯨꯝ ꯑꯃ ꯐꯪꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯏꯝ ꯄꯤꯕꯤꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩꯀꯣ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ एवरीवन इज वेलकम नत्रा सिगिदमक्ता हाबदी मागी क्राइटेरिया दु फुलफिल तौबा तारगदी मी अमे हेक्तना अदम डॉग से अदम एडॉप्ट तौबा याय एडॉप्शन की मतंग से लाइंगाय से सुप्रिया की माइंड दसु हाय तारेको हाबदी क्वेश्चन अमकक सुम लाको अꯩꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯣग ꯕ꯭ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯒ꯭ꯔꯣꯋꯤꯡ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯣग ꯕ꯭ꯔꯤꯗꯔ ꯑꯃꯈꯛꯇꯒꯤ ꯍꯨꯏ ꯂꯧꯕꯁꯤꯒ को एडॉप्शन की दमक तक शेल्टर दगी हुई लोबस का मागी डिफरेंस से कहीं कनाने हेना कानागदोइनो हाबदो अदुसु खंगजनिगे डॉग शेल्टर दगी एडॉप्ट तौबा हाबसे इट्स अ पर्पस हाबदी नंगना अजिकी हुई दुदा योक्पीबा मतमदा अदुगी हुई दुदा पुंसी अनौबा मा पीबीदोइने
life anauba ma pibi doini mana wazarak pa mayam do noina mak aside torga man anauba punsi ma pibo habati huidugi su migi du purpose ama leirak toine ba ato dog breeding da ki breeders te lawbodi di hui nungsi na sum punglaw da lawba hai batare ado backyard ta breeders noina mak se truly recognized certified am to oide ba ya oide Manipur adugi kana basu khangde Manipur hoi adu hoi khangda bagi hui je habadi hui ju masa phai phate khangda bidan met pung tau to holaga macha cha pung pok to po holaga aduna so aya mana laina tu nam am la ine ba masa de hui de su yam awa ba nga ta yam pi bi masa da consent yaw da bida aya ba yaw da bida on maina moi gi matam cha da bida meeting to hon bi ba aduga smaina hui nusina ta sina maki moi di khangda bina laira banina moi gi mama do mapa do kamaina wai kamaina macha po e to khangda bida lawbo sina ne breeders yam support phange ba makhata na moi gi business cha thabagi aduna sigi business sum cha thaba je akhoi human being sina cha thale hai tare akhoi gi desire duna adu hui ji di breed che moi masa gi lam du gi matung ina leijarak pani do ad akhoi gi sumi tai hui lei tangpul hui lei moi gi akhoi gi environment se ga adjust to ya ba akhoi gi weather se ga adu maina husky du suma gi cold climate ama temperature am leijari German shepherd hai se German gi moi gi temperature ki matung ina matang hoi koi gi police force na tawba hai ba ga yum da breeding pung taw tawba hai ba ga am different lai dana training da ki kai da ki training tawri ne so pung taw tawbo do forcefully adu su yam na ngai te na khale abadi professional oi da bada police ki force tawba du ki moi gi needful oi na moi gi matam china time to spend targa trainer do ga adu tawba am na different ni dana admaina sum ha kai hai tare business tana as a trending way na hui phajaba loi base trend ne habasi to bodi ke koi indigenous breed ki magun si su yamna handare ena khanje ena breed si din oina mak phajaba ngatani hui si noina mak phajaba ngatani moi gi akoina tasingna hui nung sirti moi gi jaga du ki matungina yokpi ba haidar moine adjust to bangam ga daba jaga da akoina suppose hui achobam lauksalaga yum macha ma thanga thamari adu do fulfill tau de bo hi ge life de akhoi ne di pame na di punglaw law salu jo akhoi na oisa gi dang selfish oina khan ba di yade ta na moi su living being ni moi su soul amani moi su wakhan emotion myam lai ba to moi adum adu da su harau jana su lai jar so do moi gi apa ma ha ba tu ponsi da adu gi do purpose to feel tau draga di akhoi na tum pungyok to yok po do punglai da lai chan ba su phatte na khanje ar supriya khoi gi sigi dog breeding gi matang se su ko akhoi na sum na hawai digi aina ga angang oring digi sum urak pai da ga akhoi lai kai diga sum tong na ba ada hui se low rani ko angang oring da low rani adagi angang oring da low ra kan da ka do ga hui se sing na ba ni ga haidna mamai ka khat pa gumba adagi hui sing se akhoi gi government na ayam ga una ba mana ga ka kan da mana ga yung khat han ba aduguma modification ma gi body modifications me am to ra is sigi matang da supriya gi ne ka remote lai si ai wakhal de si animal cruelty ne na di khanjai kai kino da khwaide ki akoi ne human being na face da koi expression taw jai ka akoi gi khut sa yaw jari expression taw wada mit ma na atmaina akoi de wa su ngangi da atmaina animals su moi gi body parts ne am important play role ama play to ebo ka moi express taw wata especially ears and tail moi gi mamai se harau ra kan da wake taw ba leng ba kir kan da lochan ba amaina attention lai kan straight orak ba adu mayam to sigi koina human beings ne moi se scary oi ba have the aki ba akhang ba mi on da hek lak ba da ki ba man na ba na koina modification to bi moi da karimta hang da bi da have the consent log da bi da they never ask for the moi ne di sungai hai da is maine ninge smaina masak se oininge hai da bi da koina apa ma do moi da force to raga to bi raga moi gi natural instinct have the koi gi line semjarak ba creature se moina modify tau bi se yamna nuai te na khanjai to sida na ta na moi gi health complication myam la infection myam septic or pasu kai giro da ajikan si de mi ji ya na pu tau da tau animal se habiti hui sing se material no oira bani na moi da ka su moi nar su khol su anesthesia ka yaw da bi da doctor gi consent ka yaw da bi da pung tau da tau bi yum da dum tau bu do sina su mayam infection tau raga hui se ka lai ki da ba ki su pau dum ta jai ba plus ke ba hing ba tar ga so adu gi pain du gi trauma de dum continue tor ga lai ga da ma lai doi ne yam nungai je supriya ado
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯀꯣ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗꯀꯣ what are the ways that we can educate our people about how to raise a dog ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯦꯁꯇ educationꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯨꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯟꯇꯦꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯣꯏ ꯍꯨꯏ ꯂꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯏꯝ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯍꯨꯏꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯇꯪ ꯑꯩꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯨꯏꯁꯦ ꯂꯣꯏꯕꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯄꯨꯡꯂꯣꯏꯗ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯍꯨꯏꯗꯨꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯏꯁꯥꯗꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯇꯕ ꯀꯣꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯨꯏꯗꯣ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯕꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤꯡꯗꯕꯨ ꯍꯅꯨꯔꯦ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯁꯦ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯆꯥꯕꯨ ꯃꯔꯝ ꯃꯣꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯂꯪꯊꯣꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯇꯧꯅꯗꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯋꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜꯁꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯃꯔꯣꯟ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯟꯖꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ mentally prepare ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯅ ꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯨꯏꯁꯦ ꯂꯧꯁꯜꯂꯒ ꯀꯣꯟꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄꯒ ꯄꯄꯤꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯤꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯈꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯉꯥꯎꯁꯟꯅꯩꯀꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯄꯄꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯃ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯎꯁꯟꯅꯕꯁꯤꯗꯤ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯅꯦꯆꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤꯡꯗꯁꯨ ꯇꯤꯅꯦꯖꯔ ꯉꯥꯎꯁꯟꯅꯕꯩ ꯃꯇꯝ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯇꯤꯅꯦꯖ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯥꯎꯁꯟꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯔꯦꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯗꯕꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯔ ꯑꯃꯗꯕꯨ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯑꯃꯗꯕꯨ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯇꯧ ꯑꯗꯨ ꯔꯦꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯗꯣꯞ ꯇꯧꯕ ꯍꯨꯏ ꯑꯃ ꯌꯣꯛꯀꯦꯗꯤ ꯈꯟꯖꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯗꯤ ꯄꯟꯖꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯨꯏ ꯄꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄꯨꯡꯄꯥꯝꯗ ꯄꯥꯝꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯀꯤ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯝꯄꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯚꯤꯖꯤꯇꯤꯡ ꯑꯋꯥꯔꯁꯇ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯇꯆꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯨꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯂꯤꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯍꯣꯡꯉꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯅꯦꯛꯁ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗꯨꯁꯨ ꯍꯣꯡꯉꯛꯄ ꯄꯣꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯅꯧꯕ ꯍꯣꯏ ꯑꯃꯗ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯒꯨꯝꯕ ꯍꯨꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯁꯦ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤꯋꯦꯔꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ impossible next impossible ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯍꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯖꯒꯥꯗꯣ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯚꯤꯖꯤꯇꯤꯡ ꯑꯋꯥꯔꯁ ꯊꯝꯃꯒ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯠ ꯑꯋꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯑꯦꯗꯣꯞꯁꯟ ꯃꯤ ꯍꯨꯏ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯨꯏꯕꯨ ꯃꯄꯨ ꯂꯩꯖꯗꯕꯕꯨ ꯑꯦꯗꯣꯞ ꯇꯧꯕꯤꯒꯦꯔꯥ ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕꯤꯒꯦꯔꯥ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤꯡꯁꯤꯅ ꯉꯝꯗꯕꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯍꯣꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯪꯁꯥꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤꯅ ꯈꯟꯖꯩꯌꯦꯕ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜꯁꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯀ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜꯇꯤ ꯊꯣꯛꯇꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯂꯥꯛꯏꯉꯩꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯂꯤ ꯏꯟ ꯑꯔꯕꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯔꯕꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯚꯤꯡ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯖꯦꯁꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯍꯨꯏꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯅꯤ ꯖꯁ ꯂꯥꯏꯛ ꯃꯦꯅꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯤꯔꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟꯒꯤꯅꯤ ꯈꯣꯠꯀꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯨꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯨꯔꯅꯤ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯨꯏꯁꯦ 24/7 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯥꯎꯠꯁꯥꯏꯗꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯗ ꯀꯩꯝꯇ interact ꯇꯧꯅꯍꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯨꯏ ꯈꯨꯂꯣꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯍꯨꯏꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯨꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯎꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯍꯨꯏꯁꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯗꯤ ꯁꯨꯛꯇꯧ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤ ꯆꯤꯛꯂꯛꯄ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯤꯛꯂꯛꯄ ꯈꯣꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯈꯛ ꯊꯦꯡꯅꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯨꯏꯁꯦ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯍꯨꯏ ꯐꯠꯇꯦ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯃꯄꯨꯗ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯄꯨꯗꯨꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯌꯨꯝ ꯄꯤꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯀꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯋꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯥ ꯑꯃꯗ 24/7 ꯂꯣꯟꯖꯜꯂꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯉꯥꯎꯔꯛꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯃꯦꯟꯇꯦꯂꯤ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯤꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤꯡꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯂꯩ ꯁꯥꯏꯀꯦꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯂꯩ ꯕꯠ ꯍꯨꯏꯒꯤꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯃꯄꯨꯗꯨꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯄꯨꯗꯨꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯏꯀꯦꯇ꯭ꯔꯤꯁꯇꯣ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯈꯪꯕꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯟ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯗꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ
professional leibadagi dum help lawjaba yaidana trainer haba lay adagi huida dum loina ba experience haba mi mayam laidana ado huida su dum approach to birak ba yai asmaina kai huiji kitang aggressive oire kamai ni to huido inthok ta bido oina na kamai na solution por kani hab to puhaninge aduga habdi akoina papi oina huidu lawgi matam da leigiba commitment do huidu na sidru hawa adui commitment leibiyo habina moidi once imung da laka dina imung manung da family oina moi magi da makta di puna mang haba akoi gi di mayam le su hui du kasu ni na ta khandra su hui gi da makta di aji ke family sina puna mak oi jadoi ne magi sangsar oi jadoi ne ba phajana thambi kera thamoi magi da makta di tum sangsar oi jadoi ni na adu do magi abandon to ba matam da hundokyo matam da mana emotional adu yam trauma oi ga da ba da akoi na magi jaga to oi di kamai to ni hab to ayam khanhan ni ba mi amoina do adu khandha bangam ga da bane ba yam nungai je supriya habdi akoi da su yam na pukning loksing yam na oi hore haba tar aduga akoi gi manipur sum aina sum thengna jaba mayam dani ko supriya sum hangjari se akoina hui gi chaba thakpa matang se sida haba tar ga su habdi akoina heartly akoina hui daga akoina sum pijaba se akoina nom gi chinjak si yam su nungsiba wari ni ko abo hui gi health di am kitang shock dan sa aina sum khanjaba akogi nong ma chakpum da thongi ba imana thongi ba chak injang se haba tar hui da su dum totlaga dum akoi ga punna chaminna ba pijaba ko adum sigi habit dum na hawai di hongnam tawrai haba tar adubu sigi akoina yumda thongi ba cha hingjang sidi khoi thau thum adagi masla na chingba mayam ka gyawri ne buko sigi se kitang hui da di sokadra atra karam hayan tawrga khoi dog ki food se khoina yumda prepare akhoi kitchen da haiba tare ko prepare tawba yai haiba adu su haibiram hoi akoi gi thaina de gi haunarak pase lukhak bija base kai kino da aya mana hui da sena nungse di ha badi lejadra su kangsoi bu or su dum apha badu dum bija bi ba yai ba lukhak to bija draga su adu ki lukhak bija basi amna lale na khale na haba imung ste respect oina family member ama oina lairi badi na aduga smaina koina bone gumba saru se koina charaga langthokpa si bija base moi de am harm to moi ki stomach lining sagairakpa like moi indigestion lai base sidi am harmful oi jai ba duna ma bone guma sidi bija bi kanu lukhak oi so ma oi so bija bi kanu moi gi proper meal habadi yum na dum vegetable or so dum bija ba yai kitang moi gi protein moi gi chicken guma dum add to biraga na dum ihong hong na dum line na yum na dum prepare to ba yai na khanja karam hain prepare the vegetable haiba se sida karam vegetable ke dum cha ba yai pumpkin yai carrot yai cabbage yai pumpkin se good fiber ni sweet potato kai hai tare mi te wala khoi mangra thumba se mangra thumba do adai carrot guma se gajar guma se yamna moi da masa da phai na maina moi gi benefit lai ba to makan lai ko vegetables ju chaba ya ba ya da ba myam lai ba adu de ji any doctor da dum hang ba da dum hai bi ra kani moi na adu khoi pha ba di pumpkin ne adu pumpkin se add tor ga moi gi dum smash to bi ra ga dum chak ka dum bi ja ya adu ga khoi chicken khar ga ha ba chicken du su boil to ba habdi thau yaw ba na ta ba ko yam nungai je supriya habdi khoi na khang da ma am khak su khang personally ai gi oina so hai ba tare am khang ai na se apply to zero ni yum da chala ga so yam nungai je khoi gi yeng bi ba viewers mayam sna su sigi se loinam ga apply to gani na su khanje supriya khoi loslak pasida si bhawgi level se woof lover trust na si bhawgi level ka khalak pase sigi credit sidi kana da pibining hai bi odu se credit se khadi dum yame aduga isamak so dum pijaning ha badi I did not give up aina mina phanyam na supportive oraktra so aina sigi padnam se dum aina hui nung si bachi suta thadok ta base aina angam gera ngam goira aina angam bade dum tawjage lai ki badu mane aduga aina hama manipur la pada aina thajada bidana ichine naw mayam ama thengna greba member akoi wakhal mana ba mayam aiga cha mana na hai tare akoi gum hai tar mayam de thengna badagi hana yam wazara especially financially sa waram me ba aduga smaina ithanna na rescue tawba porak khop se ayamana so koi junu pi nga ta ne ba adu ichine naw mayam ji thengna bada yamna nungai ba koi moi physically mateng pangner su tha kudingi emergency koi Instagram da nang hodra su na adum kitang do ors ama do ors koi tha kudingi khara paisa khaijuna ra koi gi shelter su run tongna basa ichinaw mayam to na koi member mayam se na tawba da gi simati ya credit pijaning e adu koi ba na sige lam se pibira ko se simati am nungai jain khale moi jo hana support pudi toram deba but aina smaina tawning e khoning hanna lam ama pibira ko se sidi am na fortunate oi na hanjai na maina moi na support pibira ko se lam si su spray am chawre ko habadi hui na maning tam na chen chong ga sana na bagi ample amount of space lay re sigi so
aduna masi nungai je na khale imung manung de kisu de gi mayam kwakhan mana ba isina naw mayam members de moi gi akoi gi second ai gi family hai tare moi se ani kino ma hoi gi wak maram da kinang wakhan nungai tabu er su moi lei je moi lei khi da ba si phai de nungai taba matam oidana adu mayam sina yam support ta wiki ba se yam nungai na khale mentally physically financially moi yaw traga de ai su dum smaina taw ba se yam ing tapna peacefully organize oi ba se oi roi na khale moi myam lei ba ge organize oiraga yamna nungaina shelter se run tawbane ne khanje yam nungai ta jo matam da khoi impact tv gi mai kai dagi so to all the team thank you so much hawa haizage ado supriya wari makha tar poina ko future plan di kari kari lai have you future leibasi ajiki to khoin educate aware toraga akoi gi society se bu change porak basi dana main goal ne akoi gi dream ne habati si compassion kindness se so makha ta na akoi na koi next generation da taksaraga akoi gi si gu mase akoi organization se hang da bida bi puna mak bu compassion o hening mase si na akoi gi main future di adum mid threat se sima di am le phaning akoi gi nungsina ba sanga nungsina ba akoi se notice se amana mid threat am chanai dana doc mid threat se adu bu nusibana su yam namme ba khangda bagine ado awareness akoi gi yam lack of awareness education lai bagine do tapna taraga de hong ba mala agadi akoi gi future se organization lai tabida mi mayam sina hui shabu mateng pang bi se asi akoi na yeng chaninge na akoi gi padam oi chaninge aims yam nungai ji supriya wari watai saning badi kayam yaw leiri hai tare ko adu khoi gi impact tv Khangminashi Manipur na kakna matam oi bani na hai tar supriya ga kuina wari wa khalak pase sigi credit sidi kana da pibining hai bi odu se credit se khadi dum yame adu isamak ta so dum pijaninge habadi I did not give up aina mina phanyamna supportive oraktra so aina sigi padnam se adum aina hoi nung si base suta thadok ta base aina angam gera ngam goira aina angam bade tam tawjage lai ki badu mane aduga aina hama Manipur la pada aina thajada bidana ichine naw mayam ama thengna greba member akoi wakhal mana ba mayam aiga cha mana na hai tare akoi gum hai tar mayam se thengna badagi hana yam wazara especially financially sa waram meba aduga smaina ithanna na rescue tawba porak khoppa se ayamana so koi junu pinga tane ba adu ichine naw mayam se thengna bada yamna nungai ba koi moi physically mateng pangnasu tha kudingi emergency koi Instagram da nang hongdra na adum kitang do ors ama do ors koi tha kudingi khara paisa khaijinaraga koi gi shelter se run tongna basa ichinaw mayam to na koi member mayam se na tawbadagi simati ya credit pijaninge adu akoi bana sige lam se pibirak base simati am nungai jain khale moi ju hana support pudi toram deba but aina smaina tawninge khoninge hanna lam ama pibirak base sidi yamna fortunate oina hanjaina maina moina support pibirak base lam si su spray am chawre ko habadi huina maning tam na chen chong ga sanana bagi ample amount of space leire basigi so aduna masi nungai je na khale imung manung de kisu de gi mayam kwakhan mana ba isina naw mayam members de moi gi akoi gi second ai gi family hai tare moi se ani kino ma hoi gi wak maram da kinang wakhan nungai tabu er su moi lei je moi lei khi da ba si phai de nungai taba matam oidana adu mayam sina yam support ta wiki ba se yam nungai na khale mentally physically financially moi yaw traga de ai su dum smaina taw ba se yam ing tapna peacefully organize oi ba se oi roi na khale moi myam lei ba ge organize oiraga yamna nungaina shelter se run tawbane ne khanje yam nungai ta jo matam da khoi impact tv gi mai kai dagi so to all the team thank you so much hawa haizage ado supriya wari makha tar poina ko future plan di kari kari lai have you future leibasi ajiki to khoin educate aware toraga akoi gi society se bu change porak basi dana main goal ne akoi gi dream ne habati si compassion kindness se so makha ta na akoi na koi next generation da taksaraga akoi gi si gu mase akoi organization se hang da bida bi puna mak bu compassion o hening mase si na akoi gi main future di adum mid threat se sima di am le phaning akoi gi nungsina ba sanga nungsina ba akoi se notice se amana mid threat am chanai dana doc mid threat se adu bu nusibana su yam namme ba khangda bagine ado awareness akoi gi yam lack of awareness education lai bagine do tapna taraga de hong ba mala agadi akoi gi future se organization lai tabida mi mayam sina hui shabu mateng pang bi se asi akoi na yeng chaninge na koi gi padam oi chaninge aims so yam nungai supriya do supriya khoi gi sigi supriya gi initiative team supriya and team gi initiative se sida pamjaba mi singsina karam kamaina kadaida supriya se thengna via social media handle gumbal lai bibra do kitang share to biramo
social media se akhoi se yam kana publicity ti khangudabani na sum awareness ki oina hangjagi bane ba Woof Lover Trust and Instagram da sigi through da mayam aina angamba education awareness pg adoption gi maram do bu oigera any khoi gi huinu huiga akhoi ga coexist oi ba series maina huinung sina ba se mayam to badagi aji bauti members se dum phanam su yam khale adagi member da nata na ichina naw mayam khangna ba dum visiting lakning ha ba so dum mayam thengna re Woof Lover Trust and Instagram da leizabani ajik Facebook to so koi hangi na tawjari ba mathang ta ba rescue to so khudong chaba leina ba na mi na so dum pau pirak pa yai dana ko yai yam nungai ji Supriya wari watai saning badi kaya ma yaw leiri hai tare ko adu khoi gi Impact TV Khangminashi Manipur na kakna matam oi bani na hai batar Supriya ga kuina wari gitanja se fangzeroi dore thoram se loshilak poina Supriya khoi gi Manipur gi miyam da kari message ti pininge huibu chana boin ubi kanu yam nungsi ba creator mani line sabirak pani akoi ga nungsi chana na lemina na ba amasung huiba yum ta loibira di yam nungsi na loibiyo yok chingai da yam wakhan ta na khanbiyo matam chana time lobiyo yok pa yadringai di yok hek ya ba ga dum yok biyo aduga dum rescue to bininga yaur se dum wakhal do yaraga di noi to ba ya ba ngatari. Thank you so much Supriya masiga loina na akoina paring naina sandok chariba Khangminashi gi thoram matanga swaisa loijare pathangi episode ta anauba personality ama muk puduna miyam da anauba wari amuk lizage ngasigi da maktdi kaina ba ya thang nizari pinabirasi